كنت زول في الأوان ساقين كميليس وزاليس يوك ذين بقينا عن الحرمة مس حسين رجالة وقيس ان رياليزاتور جورناليست لاني يقول دي لي زاني 70 دي قواضيين دي الولاية عن تيزي وزو يخدم كاع ميسان داغني اماكن داغني يسوما انك شدن غير سي صورة لا دغا لي دوكيومونتير اطاس نتلوفا يتي شغبن لا دغا انك شدن غير فليلي ومسلاي انك شدن غير تمازيغ انك شدن غير توغدوت اللي تمورت الجزائر راك تمورت القضية الساقي هنا عرضتي دي وكني اغدي مسلاي غاف يمانيس ودي مسلاي يركلي غاف الشغال يركلي تخدم شحال هادي إلا يتدرني تمورت الجزائر سينا كان يروح لالمان ثورا غتمدي تمورت لفرنسا الكازاكي قلنا يكشدنا غا سيغميسن غا توفوت القديشه يقول يتوسن سي صوره نغلي فيلم لي دوكيومونتير يتوسن ونسلام تيملي اللي تاكيتنا يعاونن اطاس قمدان وكنا في السنن ودي السنن لا دغا ياكل القديش يخدم خاطر القديش سوا زالي يسوي فركازاكي غاسكنا ودي مسلاي ثورا مي فغا ونتي دينا ذاك نتا يكافي وكني اديج دك مزروي اينك شدني كلين غارتيكلين بوذول immortaliser la mémoire et l'entretenir كنا قنسطروميت نتا يتمسلاي داطاس في ليماج وذم نزمر تيدنج خاطر ديك الثيره وزيك كنا ولا التيره ثورا في الثيره زعما كدي زمان كيدين لا كثوره لوديو فيزوال يعني غنيك شدنا على ليماج اما ذي صوره اما ذنوبه كان كيجي اما ذي النير كلي سوا ذلك صدام قران اطاس من العباد قارن اطاس العباد داني شدنا على التلفزيون على راديو ولا اذا غنى وليدك حملنا اطاس لي دوكيومونتير ما كاين ذي عرفتي كتاب يعني سوا ذلك خاطر ان دوكيومونتير كيدي تاويرا كان كيون تيدي سنو الفويره كان كاين تقولاش وين يقلن القنار يدي القض وين يدي السفران يسورا نا لي دوكيومونتير لا دغا هي مس حسين رجاله ازول فلاك تنميرتي ما قبل العرض ياكي ازول فلاك يا فريد داني فريد شريفي ولاد نتا سوا زاليس لقيت الدراكي في مونريال يسنطاس مس حسين رجاله داغني ولاد نتا الى القنار دي تمورت يزرع ازال بورغازاكي شك خدموا الكازاكي اما كن داغني فريد ولاد نتا لا ذوق النار اما كنا قام اكتور اي تيموان الا يقدش ذوق النار اما كن لا فينيكي كوينيك ضرون ذوق النار هي ازول فلاون وقبل نشتاقي وندينا المهديه في المختار ازول فلاون يسيني ذوين تمشينين دماس المهديه في المختار نتا يسقرون نتا دارت لنا لاباج فيسبوك اما كنا نتا سقرون نتا دارت تي في يونتيه كان نوفا بوساكي هي وتعطي الغلطات في الاول السيني غيماس حسين الجلا ازول فلاك لا سلامك على نوفانا ازول جميله ازول مره في الاول ازول فريد ازول المهدي قلنا تماشيين صل فرح مقراني اللي خاصك يدوان دونك يمكن نسقردش ونهضر فين يتواخدمن فين مازال داني يتواخدم رزدات كاين افكتيفمون دي السولفه مداغ الميلا في كوالش كشام غادا كاين شي طاح بزيزين بوالنس بروميت خاطر سي un peu ça quand on est dans un milieu اما كاين باش تيلي غتخدم الطاس تمثيل تاع فرانسيس دونك يا لنا تصي مسلايين تكنيك دونك ميلا غاساغ بوي كاين الشوق شي تاع ستروميس هذه الشوفم زواره مس حسين رجاله غاساك المسلا تقلي شويه فلاك فغير وكان كتشينين وكدير كد نسقسا كاين سي كيسيون باس بارتو كيقلان ديال الجورناليست دينا انوي حسين رجاله ذا شادينا donc Houssine Rejala donc c'est un jeune en fait du sein c'est en 1970 donc qui a évolué dans le primaire le CEM
ومن بعد لو ليسي روح على ليسي تكنيك دو ديليس سينا دونك كمل القرايه وروح sur Alger ومن بعد غلق دار تزوجون ندير petite formation en économie spécialité en gestion des ressources humaines. Et de là, donc, j'ai intégré la presse fin des années 80, disons début des années 90, la presse écrite. Donc, j'ai travaillé à la tribune, un peu le soir, en bas, j'ai intégré le matin. Et de là, donc, en Allemagne, où j'avais compris à un certain moment qu'il fallait passer vers ce qu'on appelle la presse filmée parce qu'il y avait une ouverture. Et donc, j'ai pris sur moi la citation de Mamri qui disait on parle de nous sans nous. Donc, on était des éléments étrangers des Msalines Riana Nukunir. Donc, je suis parti pour une formation de fond sur le reportage et le journalisme. Et effectivement, donc, j'ai fait le grand reportage. En début 2001, au Ghalghar Tmour, c'était juste surtout pour rendre visite et top, il y a eu les événements du printemps noir et de là j'ai été blessé donc plein milieu de cette révolution très très particulière directement à la culture et nous donc je suis resté. J'ai créé une agence de presse, donc une agence de presse qui avait 4 éléments en activité, donc le traitement de l'information écrite, donc la presse écrite, donc j'écrivais toujours des articles que je donnais à la presse. Je faisais donc, j'avais un matériel pour faire de la photographie, donc j'alimentais aussi quelques journaux, et particulièrement par rapport aux événements du printemps noir, comme on a extrait ma balle, et quelques temps après, donc j'ai continué un peu avec un appareil photo. Et j'ai remis beaucoup de photographies pour la presse, particulièrement le matin. Il y avait un salon. En fait, il y avait un certain nombre de journaux que j'alimentais et même des sites d'information qui commençaient à se créer, particulièrement des Ghorba. Je pense à kabyle.com. Je pense après le démarrage de Berber Télévision. L'activité axiale Medmir, c'était la production audiovisuelle et la recherche documentaire. Donc, il fallait acquérir un certain matériel, gauche-droite, donc chouïa Arvalaksid, chouïa Sars, donc j'ai cherché un petit peu quelques petits moyens pour acheter une grosse caméra avec le nécessaire, donc un trépied, matériel de son et tout. Et je l'ai acheté, je l'ai reçu, et puis c'est à partir de cela que je suis parti sur des travaux de fond. Donc le Ghorvani ou Djirt, parce que Nirasaï, c'était le moment d'entrer vraiment dans cette révolution, parce qu'il y avait mort d'hommes, il y avait mort de mes frères, et surtout que j'ai été blessé par balle. Donc avec sa petite bande de copains qui a été assassiné. Donc moi j'ai été touché le 27 avril 2001. Nsel a été tué le 28 avril 2001. Donc, et là, c'est une sorte d'un dialogue surréel et surhumain. Donc, il fallait que je reste là, il fallait plus que je reparte à l'Ghorba et continue un petit peu mon travail. صحيح أدنغال الوجه ديالك كاينو كيتعاشر يصبر بدينا يصبر بدينا فريد شريفي العسلامة كي كنظن نشوف يسي بغاكي زول جميع كتشيني صند الحسين رجاله ذا شرا دينا وانا كي ديسقسينا كاين انوي الحسين رجاله ذا شرا دينا كتشي وي الحسين دوين السنة لي زاني 90 وكنا من عام كي السنة on a occupé la maison de la culture ما كاين لا تمثالتنا نحمدو في الله لا ايتي ليموجي بوين دوايضنين يبغانا دير لا ميزون دو لا كولتور تسعرات اور كو انا دي سميت يعني كان يقلان سيتي لا سون انستيتيسيون يقل انا كي جيت تنادي في يدلس الو رحمدو في الله الا كني خدم ذين تقبايليت الو هكا
occupé la maison de la culture, ثلاثة وقرن. ما شغل عندنا الحسين دوين يتوالين لساتا مغلي مقرن قواني يعني ندلس خاطر دوين يتوالين شغال أكن النظام يقارد الشفاء يقارد ينووي إنك قرار الوقت دون لا كرياسيون إنك والناس يفكاد غام ديال محيا دوين يتسدى من سيت مسلاين النظام يتساري دار قبيليت وقيم الحسين ديال الوقت ديجا يسام كاين ثموغليه كاين يوكلني اديرنو يدلس اديرنو سيت مسلاين النظام هي ديرات مسلايتنا اسمي دي بو 2001 ديونيك كان فروح تيس ديونيك كان ايمانيس يوكلني ادي يقولين يوم مزروي الفاطنيه عندنا في المزين دي ثموز القبائل وكين تجميلتي سامقرا خاطر انا خدم الحسين ديال الوقت النيو ماشي من ولا كان يخدم من ولاش لي ميديا اراد يروحان وكنا فيلمين الدواوين تصور الدواوين ناس وكنا قيمه المزروي باش تلقى الحسين داير لي تي بليسي جو انفان لي في بارتي دي بليسي دو 2001 تجميلتي سامقرات يدوين يخدم سكول يعني كان يخدم السكول اي بوي توالي مازال يتكمل مازال يتناضح مازال يتناغ مازال دير غربه ولما دير ميلاد تمورت داغني لا بوليس الفيريس الحكومه الجزائريه الفيريس خاطر معك زرم بلي تفض يتناصريتي تفض ديك السينيك هذا مقلم كاع كارزان جو بونس الحسين ماشي ديونا فاسيلمون كان كاين السهاله خاطر وين يومنس وين يخدم تنمير فريد هي نوغال المس رجاله باكي يدينا كي نقارن فريمون نوغال توزرتيك بلان الخدمه على الباركور بروفيسيونيل مشوار كيني سوماف ينيك شد مع سيرميسن شد يعني سوماف دوكيومونتير ينيك شد سي سوفر يعني غير سوفر ماشي لا فيكسيون مي زين النظام باكي تسقسيغ استقساقي وار يعني اسمري ليون يتقلنا يكاف يتصنافح اذا غنيو لك ادي مسلي غفاينك ضرون اسمها تيلي اكتور اي تيموان يعني تيلي اكتور اي تيموان الحاجه كما نهضر في 2000 انا نهضر في لي زاني 90 التيروريزم خاطر تلي ديال الوطن ديال الماتان ديال لا تريبون داني les années 90 déjà comme journaliste. Est-ce que c'est facile d'être acteur et témoin? Est-ce que c'est une mince affaire pour vous? En fait, je pense c'est une question qui a été posée au monde de la presse d'une façon générale. Je me rappelle juste pour illustrer quand même cette question. Les images archives en 1945 comme quand un soldat tirait à bout portant sur des Algériens et l'Aïoun il lui tire dessus et il est tombé sur une tente. Donc c'est une archive et puis il lui a tiré dessus. En fait la question elle a été posée déjà de l'Oursni parce que si on remonte un peu à l'histoire de la presse d'une façon globale, je peux faire en fait je peux encore ajouter que j'ai enseigné aussi dans une école par rapport à ce point-là. Donc la question elle a été posée aux soldats, à celui qui filmait, pourquoi tu n'as pas posé ta caméra pour sauver celui qui allait mourir parce qu'on lui a tiré dessus. Et je ne pouvais pas le faire parce que je devais être témoin, mais tout en étant humain. C'est vrai que si j'ai essayé, on m'aurait moi-même tué. Donc l'information aurait perdu et ceux qui allaient voir un petit peu l'image ou l'exaction en elle-même se seraient perdus. C'est vrai que c'est une question déontologique qui s'est tellement posée au monde de la presse et c'est pour ça que la presse, les journalistes d'une façon générale, sont des cibles privilégiées d'un certain nombre de milieux, soit des milieux politico-financiers, soit des milieux mafieux,
soit des milieux qui ont des tentacules à l'échelle internationale parce qu'on touche à des sujets extrêmement qui fâchent, mais c'est aussi un devoir parce qu'on ne sait pas faire autre chose que ça. Mais il y a un journaliste de complaisance, et ça existe. Mais être journaliste au sens noble du terme, c'est mettre le doigt sur ce qui ne va pas, c'est traiter de l'information telle qu'elle est, brute, sûrement, mais la travailler un petit peu pour qu'elle soit plus lisible, plus vue et plus correctement analysée par les populations pour lesquelles nous donnons l'information. Et ce qui m'a surtout poussé à aller vers l'audiovisuel, donc à l'image, c'est que à travers l'image, je sais on peut faire ce qu'on appelle la version internationale. Donc même avec un vieux de mémoire, j'ai travaillé sur un petit village, l'apanage des sages. Ça raconte la constitution d'un petit village des donc j'ai interviewé Gimgharan, mais c'est que Maïli, c'est une image professionnelle, on a ce qu'on appelle la version internationale. Donc la même image, je peux la sous-titrer, je peux la doubler, soit dans n'importe quelle langue me donne, et je peux le diffuser quand même ainsi. Donc l'information circule mieux quand c'est des masses médias et des moyens modernes. Donc sous cela, c'est vrai que c'est un peu le moteur, l'essence même d'une civilisation et d'une culture, mais aussi autour du mot, autour de la parole, on a un certain nombre de valeurs et de gestes. Et c'était ce qu'il fallait vraiment sauver parce qu'il y avait l'intrusion des masses médias aussi, parce que l'information qui est véhiculée à travers des chaînes de télévision est bien belle parce qu'on pouvait la voir des chaînes. De la radio à Durban, les années 70, le Haïf, Siqis, Kral aussi. Donc, j'avais 2 ans, donc Yuma, il avait une année. Donc, et puis c'était la radio. Donc, et maintenant, on se posait des questions. Donc, la radio, on nourrissait notre imaginaire parce qu'il y avait ces mouchouas, il y avait tout ce qui se disait, les chansons. Mais après, une fois qu'on avait pu avoir accès à l'image, il fallait vraiment la travailler parce qu'on a été toujours vu par le monde entier comme une culture parfois étrange, parfois étrangère, parce que on était dans leurs photos, mais on était un peu étrangers nous-mêmes parce qu'on nous prenait en cliché. Donc c'était l'occasion de faire notre propre image et de parler de nous par nous-mêmes et de le faire professionnellement parlant. C'est un petit peu, mais il n'y a pas de difficulté. Une fois qu'on a transcendé le fait qu'on est témoin, parce qu'on est témoin, mais on est aussi victime, on écrit sur des sources qui nous intéressent. J'ai eu un souci en exemple avec la tribune, parce que j'avais fait un travail de fond sur la famille Amrouche, et plus particulièrement sur Taoussa Amrouche. Ils ne voulaient pas passer l'article. J'ai essayé, on va de nous rappeler, attends, j'arrête. Si on ne fait pas passer un travail de reportage et un travail de recherche à Kamagé, donc en fait, on ne fait jamais une image neutre. Et cette sentence, je l'ai apprise par un grand ami, c'est un breton qui s'appelle René Vautier, avec lequel j'ai eu l'occasion aussi de travailler. René Vautier, c'est le premier cinéaste qui a été admis à la révolution algérienne en 1956. Il a été en Tunisie pour faire un film avec Claudia Cardinal autour des imagirants de Djerba. Donc, il a fait le film qui s'intitule Les Anneaux d'Or. Et une fois que le film était fini, l'équipe il allait repartir en France. Mais il y a un problème de l'autre côté de la frontière. Il a été aux frontières algéro-tunisiennes. Et là, il a cherché après un responsable. Ils l'ont admis à la révolution algérienne. Et il a fait les premières images du côté des maquisards. Et ces mêmes images-là ont été diffusées à l'ONU en 1959 pour poser la question algérienne de l'ONU. Donc, c'est des images qui ont donné l'intitulé du film de l'Algérie en flammes. Donc, avec René Vautier, j'ai eu l'occasion de travailler sur un film extrêmement important. J'ai puisé, il m'a appris une chose qui stipule et qui dit que
on ne fait jamais une image neutre. Il y a toujours une information quelque part, sauf si on veut faire passer inaperçu quelque chose. لكن سينا الناس je le reprends parce que الناس كانوا يكتبوا النار الكذبة مزنقة شبه لي الرز يتعلق je l'ai redit واحد une dizaine de fois parce que sauf si on veut vraiment fuir la réalité qu'on n'accepte pas d'être témoin d'être professionnel en même temps. تنبير تيمن ثورة ثنا الخدمة خاطر إلا وين يخدم هذا يعيش سي نورمال يعني هي الخدمة إذا خدم العباد هذا عايشة نخدم إلا نوقاد يخدمن تعيشين دايا إلا نوقاد خدمن وكاثن غيسير نتمثال كان ليكول كان نتمثال يثني شغبن لو كان هذا مثلا لو كان اصلا تروح الخدمة ني لو كان هذا يسلم دي كلش مي هذه الطف يثيرو بزاينس ترمد نوغال أريك شدن غا تمازيغ تمازيغ تاك تسللين سوماتا ولا تكتيني مزيض لي زاني 70 دولار وفرض تفسو في مازيغ عندي 80 مزيض من 19 سنين سينا كاينه طاس تمثالو كي ديالنا نمدني وضع تفسو تافركان كتيني تفسو تافركان تنا البرانتون دو 2001 دو كابيلي كتيني داشو كي امشي تعشى وداشو qui sont malatas, c'est quelque chose qui vous a le plus touché, quelque chose qui vous a le plus marqué. هذا شو ملي فلا تفسو تبع كانت المزرعات يكتشيني ثلاث قلنا الحضرة لأنه هو جرحى وين كيعاون يموت مسكين داخل شمشطة كتشيني دا شو مشي غادينا تمثال تاقية تمازيغ سيا في اللين سيا تولو ذا سيا رنويش تفسو تبع كانت أكوك وين يخدم وذابو الدايرين تقول مقمجين 128 يقموتن إلا قارنتو هادشتاقي يعني إلا قارنتو مجراحي عيبانين وين شتي كيف عاش دوك تمثال تاقي. En fait, c'est un peu compliqué quand même. C'est pas un truc qu'on peut expliquer très superficiellement. Un petit Aïchar, oui, un petit Aïchar, matériellement parlant, j'étais un élément donc on était face à un pouvoir extrêmement violent. Mais Aïchar, c'est autrement aussi. Aïchar, en profondeur, parce que j'étais aussi témoin. Donc, comment, et surtout de par mon passage un petit peu en Allemagne, comment transcender le fait, donc l'information ou le fait et Guylaine pour aller vers un peu le côté le plus lointain du mouvement. Donc, et un train, Awal, Samdias, le côté sobre, Mjizen. Donc, c'était tout ça que je voulais un petit peu fixer, en plus de l'événement lui-même, parce que c'était irrévocable. J'avais ma caméra en bandoulière, je passais d'un village à un autre, je faisais des entretiens, je couvrais un petit peu l'événement et j'ai pu quand même fixer en image un certain nombre d'informations qui peuvent servir un jour pour poser la problématique qui n'est jamais soldée des événements du Printemps noir comme crime contre l'humanité. Et quand on est face à un crime contre l'humanité, je vivais des guerres, donc un état de guerre, des armes de guerre étaient utilisées face à des populations, donc il fallait pas mourir, il fallait être témoin, il fallait être là, fixer en image un peu tout ce qui se passait. Donc en fait, je l'ai vécu comme un traumatisme extrêmement important, extrêmement grave. Et les images que j'ai à peu près une bonne quinzaine d'heures d'images extrêmement importantes, soit avec les sénateurs démissionnaires, soit avec des médecins qui ont été des témoins, soit avec des victimes, les familles des victimes, soit dans En fait, ce que je voyais vraiment important, cela a été fixé. Et ça, c'était vraiment un témoignage devant une situation barbaresque, d'une violence extrêmement traumatique.
et ça un petit peu. Donc moi-même, qui n'est tu vois, dans ma propre chair. Donc c'est aussi grave que ça. يعني لقد نيني زغني كشتي ثورا جورناليست رياليزاتور ميم زعما ديني فوتوغراف خاطر تحمل لا فوتو زغن اسما تيليغ ديون كان يجي اتفضل جدود يكردير كلي شوش مش شوش اللي قارن يكردير كل ما نسلع ستة كانت يستير بحاجة كني يستغوصا مانيفيك كنا قانيك صاوبيناس ما تزرلا كوا جدود يفقد شحال يتسن عطاس يتسن قال لك روحنا للجزائر قريب سيني مليون عندنا سيني مليون يدي فان كتشيني لا كاميرا هنا قال لك يدقوناش تولي ذاك نشتاقي وكيفا يقدنا عام 16 مثل بدينا خاطرني تزمرض هي ولد يروح ازدحكون غا في ليفينمون هاكي فين يقبرنا كي من بعدنا من بعد شي بدينا ويا ولا ذاك نشتاقي وكيفا يدينا في 16 لي مومون يعني des millions de personnes font des techniques